Kajing penslam ke tenat transport ke sorkar jela yaki mat jingdawa ke Jets 24/7 ke company bala register ber ke tenat bandiok penyat yaki kam kamai kit nong lek nong wan daki arsaka nong ba Shillong kalau pen nong yoba Adelbert nong rom MLA nonot Shillong hakan nok pai sngi joka kat lai tari gurisau araja arpusan bantu kelar halor keni. Kumta uba Adelbert hakani kanok pai sngi ulo wan yakran halor ketika kam bar uba Sniew balang dhar usumbut menteri rangba uba dipet yaka tenat transport haka bakal mi ke jingkular baka tenat kan penstat yaki kam jong ke Jets 24/7. Uba Adelbert ulo ong baka sorkar kam dei ban penslam namar haka perthai kerdu kam Lada Pyndukha yaki Samla kin Ngop haki kam Sniew lane la ban poi syaka kam Kieng Atiar. I minister in charge I Sniew balang dhar Wan kidu ia roh ni ka jing complain jong ka 24 kini Jets 24/7 ni ki taxi bait penia yang ni business arsaka ti halo ki artli ki mat koi gamat ka dei ka license and on license kema pa bano ba ka Jets 24/7 kamle bakalong persya yang ti riders para riders Mereka long persya dalam kawai company, buat kawai company. Kejile akade kawai company, buat kawai company. Mo maka Jets 24/7 dalam kawai company. Kau icon nam tadi kon Samla. Kawai kadi nam tadi license on license. Kini license on license dalam ba, menda lai pulai teliki, lai pulai benai. Kamut jan ar sinam stay. Di kajing complain jong ka Jets kalau very valid kawai namar ba. Ka license nak kalian jom Jets kayo harus nama arjar arpulai layo ka license bagian yo ban operate ya kan ika kejing kamai arsaka ti kejing kali mata apa kalau buat kini ki wei pat ki ba penongkam illegal operators mo taki aggregators ki bangde ki aggregators ki nong ki belum ki aggregators ni tep di company mo ki bawa wan sengkam bawa thau kam kumlo ban yarap nam tadi kon Samla manlai da frustration manlai da ta jinglong kurlah jong kon Samla dikata di kuwi ke jingkali ke bangaru kum lokan mari kanika 24 Jets into 7 Jets into 24/7 kadika ba establish apo conspiracy jong tikam de ba ngadi lokal mari ngasuan teman tukular ki renga sudai bantuklah nama ba kira banyak da kuwi ke por sui ke por through proper channel Kedap menengah City Minister Belum Burom Singau Bahalang Dahar beri Transport Minister beri rujuk Port Deputy Minister dia kenika subject di issue concern over the illegal operations of unregistered aggregator within the state kenika di how khasau trik arja apulai Oktober khasau trik arja apulai di continuously kita follow up ya kenika city complaint ke jongki ki IBM reminder syai minister deputy chief minister in charge of transport hak pratrik na Rio ajar afsal kaju hak bidi ko ni ban complain na banta ki illegal operator tinanta ai city complaint hak laitrik na baspo ajar afsal show commissioner of transport kaju city na banta walaupun kayaknya ke rules 3 of sub rules 1 of the Meghalaya taxi aggregator operational rules 2020 di nanto pat ki layat ban ujor biang show DTO ng East Kasir district kabadu mata klam take any action di but la airu ba city complain show chief secretary former chief secretary haka Absauterik Meraminyo ajar pesan. Di bala airu kasih complain sya commissioner secretary dari Sanjay Goyal. Di hadu mentah kini isu snap kalau kim long respond kim Samla jubab ia ka complain jam 24/7. Kalau gumba on the mind yaki kan ni kita teristong kan ni dan le istom mulu banyarap support di government nomor dikit omata ba Commission at very present there is no more that we can give hope for our beloved youth regarding the government job. Mau minum masuk, mengai jengker kalau security, mentang happy yang joki kerja. Timrai ke jengkeli pak long boleh hidup mentang hisa illegally ban operate
daki way part ki company nonum batai nathare government kate ba department kate ba but ngana pru action kabakai action kabag kom department kate ban shim again segini illegal operator makani kata ki ka way kalong ba mata ni keren ka unsafe mo ka jibam singai mata la daki wan kini illegal operator na sabar ki company ngalwar dang ni kum local mali kawan along ba ngawan ban put pressure the minister in charge ba dokam machine action immediate action need to be taken against those who are operate illegally ki kawai along ba kata bar ka aru ka jingdu kalong ka leakage ka revenue leakage ya government ti kani mon banong responsible who are to be fixed responsible ngapan bu jingkali ti bar ka kani ka allotment order kabaga 24/7 kabaga nang yang joki kijat bat menta kini kita apply ini ki license joki individual bikers kabaga kini banyak kamai kidon ngatai aspa laispa kini ru dang sa pending haru menta lajan sistem tikum ki kena apsa ita kam lasha de kilong desperate ki ngop ka drugs ki kelalong ki form ki Milton group Mano ban si Bah-Khlieh ya ro tanong rim ngawan ni por ban put pressure government lamba minister in charge ban take immediate action about it. Stop not getting illegal operator jong kiway part ki aggregator, mo kiway part ki company. But haju upor badi ban plat no release no immediately yakni ki license ki badi ki allotment order. Thang ba kun samla jingi nomong desperate bakin akan tray ki kam lagi jong ki bijak. Nakadang jingi yong ba immediately sa jawab ba na bagi department konsa kalau ni issue tengah community ba kani light of the day. Tetapi yang ni kita ki belum legal, belum illegal. Maka dah awan ni keporu kalau ban banyak kerana soal ki issue ki license, bagi on license. Pi kuma so far ada masa kita komentar, kadai ka any right, bat ka Jets 24/7 ki bayu ke license. Kini ber recognize, ber register. Temu kaji singan kadang police verification ka biang. Ki pak ki ba operate illegal, mo belum BI. Merupakan responsible, merupakan responsible lagi. Raja ki sepuluh isi ke crime mau taken place. Merupakan sih macam apa? Apa maki police verification kita. Ini di kamar macam aku bu. Amani bolong kita responsible local Emily yang hapan take up issue. Aiga, ni hapan ai mensiam. Tibat ke government of the day, ringkat ke department transport. Minister in charge boleh deputy chief minister jopor mengarkom lokal mani kali ke kamram jungi mengilong ki promoters ndi banong ki motors ndi banong kinong penyiar ndi kinong penkentio ti kade ki jingsha ta nomor bahani ka unemployment crisis mo kalong bae nanti kon samla pin up kam sarkar kin hab niang jok jat kam dei tan kani ka wan kamai rapido mo kabar kamai kam dei jingsha rapido di ka company mo jadi jingsha kini ki ba kamai di arsaka ki ong taxi ki bait taxi dai bait taxi ti kali ki jing kali ka kamera bujungi ban habai melsi tu jongki dia takada mawan hani por ban ya side dem nak banta jongki ban tuklar takani amar ba I feel that I have every right man tuklar amar kum local mali amar kani ka jet 24/7 day ko establish a constituency but I do service with a constituency di ka state di baru Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka Sniew. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.